Ekishara kya Ryembogo ni kigite kyaro kya Kabagara ekiryo mu ishaza rya Kyaka Central hamwe na netawuni ya Gasani ebiri kushanga mu ishaza rya Kyaka North. Umuhanda guno utubonesheze muno habwensonga akatale kaitu akatutana ka Gasani tubaire tacyakatana habo umuhanda guno kufa kandi umuhanda guno twagubonabonera muno atsazinu birhasiringi rusanju mu Gasani mu barunana hano babimba twasiringi bitano habo ikisaru pakuno embuze yebaire semerire mutwara 25 babimba ijamba ku mutwari 15 habo imbera yekisaru. Abaturani bagira ngo bwanyuma y'abantu babo kugumana bafero mu kishara ekibaru kwambuka abantu kwe kugambira umunyishengero wabo Honorable Bright Tom akaba haza karvat sabirnina za motoka zo kushomba itaka hamwe na cha greda ekyo kutimba itaka. Abazaire abengi tubine boina abana baitu crossing ekisaro ekigenda kusoma nenkaito twakyazjwara naito twenga kugenda magenyi nenkaito tukwijwara abantu bagwamo ne babona Ibrahim Hanura nkatunga kumanyisibwa ngo mukisaro kino kyenyini akafwera mu mwana nagenda isomero kusoma kansasa ko muzaire Tom Bright tabandiriza hari kino kisaro cyonka akabandiriza hakyabinyina no yakitinzire ekituteraniza negombo yapuyo ne yakakabara. Ekishara eki kino oburingwa bwa mita 500 kandi tine motoka ebire nebasa kucambuka ekibire n'ekicumbagize by'entambura. Obwire bwenjura bwegwire abakazi mutarabanizibwa muno hamwe n'abana na muno mukazi wenda usanga amaizi gaka ku mavere so nalemesibwa kwambuka amaizi yago namaliba muka atakebiwe batakebizendayi. Honorable Tom Bright Amoti ashabira abatuze okukolesa ngutejo kwetungura omuntu kwijja kule bitoke kuno abe naterese nagama musange mu bitemere wakwija kasanga bamaze kubitema nagama nyoni kweze 12 abuko mazire kubitema no maro bitunze sente ntoito ito abakazi tubaye tubona mora muno mukuzara omuntu no kwatwa kuzara irwaro lyaho mu Gasani ekisaru toineho kuraba. Abatura basimira umunyishengero wabo ahabwo kutenguta hebire tadi amakuru agashakwa Philip Murangira.